mau lihat godang tu habu salu amat taraja inat tasuri badan alarono habu mangadobi ulaun saur madua ni upung nami naung kostang di tongan ibagas dilew kamundo raja nami tikimuna narke alangini saulak nari mau lihat godang ma bupasahan tami hamuna rat matanyang mahita raja nami asal dia dengan mardalan pulau non sian nama muhai saat prodi nama ujungnya non kira-kira sakan nami dipukul saplowat manang pukul 2 siang sir-sir salinari raja nami mau lihat tema di haroromuna Tuhan tadi watama nama masuk-masuk kita saluhutan oras Bobi di hamu orang ni bulan nami Ujau masuk daftar riawat hidup ni damangon mana jujur ngolu ni damangon jujur ngolu ni damangon namar gowar hadat dan akonna marjuki julu bonat dulu siria patuuna muai oppu ala sia dulu raja nami ia oppu nami oppu sebawa nuluan siriga mangala boru nirajai boru sitangga ia nakonna nomor sada oppu sabumat doli oppu sabumat bosi nomor 2 oppu korbadulu nomor 3 oppu rajalan nomor 4 oppu bitongga siang oppu rajalan sirigari raja nami oppu rajalan siregar mengalap purni rajai sidijam ia nakonna oppu mirama nomor sada nomor 2 oppu hattu nomor 3 oppu lada nomor 4 oppu kurba nomor 5 oppu pinggan siang oppu pinggani raja nami oppu pinggan siregar mangala boru mirajai pardolo boru sinaga mangiu mamuse boru sidija yana konna siahan oppu marunut si nomor 2 oppu robin si nomor 3 oppu rak mauli sian oppu rak mauli raja nami oppu rak mauli siregar mangala boru sidija Maria nakot tolu barboru obat ia anak nasiak kaman oppu nopa siriga mangala boru mirajai boru siburia anak nomor 2 oppu alisia siriga mangala boru mirajai boru sibolor ima damang nabostang di tomata di begasan sedario anak nasi nomor 7 oppu delanus kerigan mengalap boru nirajai boru sidija ia na boru nami nawabati tu pahutahami ma pardolo tu raja boru nami papahan nomor 2 na boru nami on dang markasabotan nomor 3 upa raja hami tu raja sidija nomor 4 tu raja samosi ima apa lagi botoni damang nabos pangok iya damangon kawan nabudok pasin akring margoar marjuki julu monat dulu panggoarina oppu alisia duli tubuh di bulan dulu Maret tanggal 10 Februari 1950 Marhasohotan tanggal 27 April 1970 Marhasohotan tahun 1970 tu ina muda nami namar goar detti linier boru si bolon boru ni tulang nabi mangara si bolon
don tulang kami Kristina Boru Habibulu. Marhasobotan tanggal 27 April 1970 di Jakarta. Raja nami nalian dulu ia yang akon nida mamon doluma bawah sadama Boru. Anak nomor sada Ima nomor goa Sailan Richard Peterson Siregar mengalap Boru ni rajai Boru Sitijak Goarni Inanamion Balda Julianti Boru Sitijak. Ya rakonna dulu anak bawah sada Boru warna siap kangat Boru Alicia Siregar, nomor 2 Aaron Salva Siregar, nomor 7 Abel Joachim Siregar, nomor 4 Asiles Julian Siregar. Anak nomor 2 Mario Liberty Siregar mengalap Boru Nirajai Sian Jawa Tengah Goarni Inanamion Lulu Nadia Purnama. Di bahasa Nasida sada anak bawah Oba Boru Golda Teoma Siregar, Mordekai Siregar, Oana Luteana Siregar, Odipa Alina Siregar, Odeya Aduma Siregar. Anak nomor 7 Raja Nami Ima nomor goa Ricky Bernoulli Siregar mengalap Boru Nirajai Boru Nabi Tungulu Goarni Inanamion Iska Pera Tua Nabi Tungulu. Di bahasa dinasida 2 dan anak bawah warna Leonidas Rickson Siregar, Dohot Jericho William Siregar. Ia nomor 4 Boru Raja Nami nomor goa Laura Valentina Siregar, Marhamulian Marhasobotan tuanaknya Mak Boru Nami Marga Damani Goarnia Mak Boru Namion Rinto Damani. Di bahasa tuan do dinasida sada dan bawah warna Fidelio Ajel Damani. Raja Nami dalian dulu jadi Pahopuni Damamong anak do Boru 12 halak, anak parumain onong halak, Boru Hela 2 halak, Punguma Sudi 20 halak. Ima Pinoparni Damamong. Raja Nami nalian dulu ia perbadan Raja Nami asal bentuk kami ia Damamon Maruzumboru Selasa 10 April 2027 marumur Damamon kira kurang lebih 70 tahun. Aktivitas di Damamon selama Mauluna guru SMA Negeri Tolu Jakarta. Dalam pensiun Damamon tahun 2010. Lanjut Muse Raja Nami perbadan TPU Menteng Pulau. Sonima Naboy kurang lebih Juzungolmi Damamon Naboy upatorak kami dua muda menalian dulu kurang lebih mohon maaf kita sama.